hin khule phat pha chulen ni khu phat phai mu sa ki do pathin I thang wa wen tunia hi pathin thu kil khom ki tingin ATM viewrs zo si pakai min ka hin tim ki do ve tu nai se khom diwa ka dei hi antichrist hi koi ham ahileh hi le antichrist hi ipi ham hi chung chang tol hin kheulim diwa hi e thupoi mo ta he so pite ho ya chu akipada pada chei chan ge ngai dinga na bon chawa ka tim na hi ve hi ta bang thupoi mo hi apha sia ki sei do thei lo he pathinin phat kilem ho ai hin pi ting ta leu bo hung ki sei do theina na ji in hi ta bang phat kilem ho na man cha thim wa pathin thu zil na le het thim na na man thei wai le pathin phat theina bo win den anun nom pa jong I su ke diu hi ti ikitip naw he antichrist chung chang thu hi ki chat ding le imat ti za ding ma cham poi hi chi pathin mi hu hingna thu phai boi so piti ho ninu nunga dinga thil su ding kha hi ya chu hi ta bang thil su hi hlepna hat ma dinga hi in he ya chu pathinin acha te hi ahu do nom be se je le angai lut be se ya chu antichrist chung chang dol hi kil thim dinga e ko he ya chu na phat man tam ta te ho hi it lo hi lin pikidin pathinin phatheina bu te dinga hi antichrist kiti hi pop thane na le vai hom na papacy kiti catholic chu hi ti chu kichen tan in phung do vinai vetsana Christian reformer Martin Luther ho bangson ani sayin we here are the conviction that the papacy is the seat of the true and real antichrist. Personally, I declare that I owe the Pope no other obedience than that to antichrist. Kitchen ta hang san ta le mipiha kitsa na nei lo hilai hi chi papacy Pope thane ni le avai hom na Catholic Church su antichrist a hi ti chu Martin Luther le ni phone do hi amana John Calvin in jong some person think us to sever and censorious when we call the Roman Pontiff antichrist. I shall briefly show that Paul's words in 2 Thessalonians chapter 2 are not capable of any other interpretation than that which apply them to the papacy. 2 Thessalonica bungni na akisay mang tha chapa dan su sipa kiti hi hung ki pathin sa ding pa kiti koi madang to akitu thayumpon ay la papacy Roman Church to chun akitu chain amati lo adangum poi di chu John Calvin jong akam chang ta ni phon do hi amana Charles Spurgeon the prince of preacher tiani ki hepa amayong chana kam chang ta ni phong do in it is the bounden duty of every Christian to pray against antichrist and as to what antichrist is no sane man ought to raise a question if it be not the property in the church of Rome there is nothing in the world that can be called by that name. Hiya chu so pite ho papacy Catholic Church antichrist ahileh waile hi tabang minga sa theding akitu pi theding leisi chunga hin imasadang himim ampo iti hi Charles Spurgeon the prince of preacher pan oni phone do hi hi chi Christian reformer holo hi pathin lagaw thing pui hui mi ani ven amo zalai lagaw mi cho mi tam tan pathin thu hu hingna ni ki mu a vanui leisit pom pia seizui ho kalsun na bana hi chi lampi ho cho amon jong ain kal se piwa gam sung veng sung vanui pum pia hi gospel ki pan thu wa lo pi ta cho ain salwa we hi tabang mi ho hin kitchen ta pathin thwa kona ani mu chin wa papacy Catholic hi antichrist hi di chu ngam pila ni phone da oi ai la tu hin hi tabang pathin mi man cha horoi kam so sale thu phone do la pathin thwa ni mu chin ho hi adi poi adi lo hi ta sei ngam pil ding in tu la hin Christian la thuil tam ta ngom do ta be nei hi cho tam hin pathin thu i het thiam lo je o hi ding ai in so pite ho tu nya hi i het thiam lo wa jong i het thiam na te kit diwa pathin thwa kwani ni phot chin diwa hi Christian reformer ho hin pathin thwa kon ani mu chi no in amo kam so sani sei do chu isim do na ban wa tu nya nang le ke nang pathin thwa kona antichrist hi papacy Catholic vai hom na hi ahi dan hi kitchen ta tu nya in phone do diwa ye chen long lo tan ngai lang hi chi hi koi macha attack na dinga hi pon koi macha mu sit na ding hi pon hi chi pathin in ibon chawa ei hu hing nom je ole ei ngei lu je wa hi tabang thu ta ei hi lo hi
thu ta kiti akha in khat ve ting la thu ha je so piti ho ai la idam na di oi thu sim khat ga sei me me ya angei nge ya ga kilim me me ya amen hallelujah sap sap ho hi I hodinga khunung ting la poison tam ta ai thei tu le to dinga ingei cha ni thu ta ai ha le han lang ipi ha val hum ha sale jong lo hen het thim ha sale jong len pathian thon a sei chu sei te te dinga pathian mo pu nai pi oi ta san sa ti hi win pathian thon a sei chu a sei ding a sei lo wa hi a sei lo hi jing ding ya chu tu nya hi antichrist ki ti chung chang tol pathian thon a hil pe no ini phon do di hi ai chu so pi ti ho antichrist ki ti nin nung thil so la dinga pathin ami te het dinga poimo ta ani sei jing khat la zaw ai ve sana thu phun mung khat chang khat apat chang thu mo chi simai le thu phun le khabu hi krista thu phun le khabu he ti pathin a so te het sa dinga pi thilung so wa ding ho chu aman awan ti la sola a su zon ong het sa ama chun pathin thu do le jesu krista het to sa thu do la a thil mu zo si la chan zo si a het to sa hi chi lagaw tu sei do ho sima za a chule asunga ki sun cheng sinit a chu anun nom a hi a je chu phat anai tai ati zon in ki chen ta krista ki pan tu phani ji do ho hi ninunga thilhung su wa ding ho a hi ati hi chila chu antichrist chapter jong za hi hi chi thu ki lo hi azamai me hi loading angai me hi loading ta sana anit ho chu hiding chu pathin ei ko now in hitabong ho chu anun nom pa anun nom no hiding na hi ve ati ai chu so piti ho hi chi thu phuna khununga thil hung ding la hi sahim antichrist nung zui ho hi pathin nung han na sang ta chung wa hung chu ding he ti hi pathin thon ei mu sa hi vantil thum thu pu na vantil thum na pen chu hi ti na sei je ni thu pun bung som le li chang ko apa chang som tu sima hi le chu chi zo chun vantil thum na chun amani nung chu azui jin ha ta na samin koile sahim chule alim chu howa chi bei bu a chule achal ahim akhun ahima amel chi na kinam do kil ama hi le ama yong chu pathin lung han na khona chu alung han na leng pi zu ima to hello hil good sa ki koi don te ding a hi chule vantil thing homit mo le kel ngui no mit hwa chu kat le na athu gim dingu a hi kichen ta sahim antichrist alim howa chi bei bu le amel chi na kila yo si chunga chu pathin alung han na sata bu khum ding he ti chu hi chi a chu ithi na lo dil iman tha lo ni dewa tu nai pathining vo ka cha o kal hat do ka chanu ka chapa namma khwa chtabang thil hung theiz in tu nya na ki ven ning ka thu banga no ma hi chi sahim pa thwa na chon kha lo na ding tia pathin tu nai ki ven na ding a thu ga na epi oi ya chu antichrist thu ki sei so pi ho khat ki tek na le ki hot na dan la hi ven pathin in hu eng nom je oi ei ngei lut wal je oi azau ting tal hi ta bang thu ho hi angai na ding in hol di oi yesu tu ni phat ki lam hi mang cha thi mi ti me ti chu ikitip naw he sahim ki ti hi so pi ti ho iwet ti ngai epi sei na ham bible in daniel bung si chang som ni le thum langa chan sein sahim li hin na chu leisi chunga lengam li ho hin na ding hi ati ya chu sahim akiti ting ta le hin leng elo lengam vet sa nai in ya chu antichrist ki ti hi system khat vibe puding khat leisi na thunei ding khat sei nai ya chu hi chi sahim chu antichrist ai di gizin ta phun do in ai le hi chi sahim pa a character zo si hi chi antichrist alim le mel chu i het theina di wai thu phun som la thum nan ki chin ta a hi neu si hin ta langai ya chu tu nyai thu phun som la thum na pa hi inivet chil sat di we thu phun som la thum chang khat na chu si mai le chu tia ke ma tui khang len nel dil a ka din chun tui khang lena ko na sahim khat ong ke pat do ka mui ama cho ki so ma hin alu sagi hin a ki ho chun la lu hu som min chu le alu ho chun pathin tei tom na amme ati hi chi pa hi tu nai ni vat di we ama character hi som zen ta mu thei ma he a character a khat na chui pi ham ama hi tuya ko na hung do ding ti a hi thu phu na sei na chun ani na chu ama hi dragon in athat na le alal to na chu le thu nei na chung nung api a hi ati e aba na thum na chu leisit pum pi chunga tha nei ding ali na chu pathin tei tom na dim set na to ding thu sei ding anga na chu
42 months sung hi vai pu ding tinai ipisei na ham jesu in mu chin diwe abana tila ki sat na maha neizin hi chu adam do kit tai ati abana chu sagina ama chun mi aki house e di chu na mi ho hi worship aki balls e ati abana get na pathin mi te hi na satan asugan the di chu athat in na asu chimit in ati abanin agkon a chun hichi sahim leng thanei system pen chun lam kai kha anei ti chu abana asom na chu ama chun number kidang ta khat nain hichi a number chu 666 a hi ati hichi character som ho si hi ki chen ta tu nai vet dingo antichrist ama chu a hi ti chu tu nai ni mu chen ni we Christian reformer mas Josi Martin Luther Charles Spurgeon John Jinguleh kiti holoi John Calvin John Wesley kiti holoi John Huss Jerome kiti holoi in abon sawa hichi point ho hani het chinova hichi pa hi antichrist tia na akut chalta ani kowa amho thu sele la sa do ho tu na nang le ke jung iza wai reformer mas hoi so piti ho leisi khang iza chiyong le aminu thiloading pathina dinga kita ta nani to do le sermon lo pi ta le thu lo pi ta ni sei do ho hi tu la ya pathin du sei min thang hon kizil na le kichu na le lagawa khan to na ke mang chajing ai hi tamang mi o hen ani sei do ho chu so piti ho igel thu je ba amo sei chu adi poi ti khop thelo hil dinga chu tu na hi pathin thu e koi gut lo di we ya chu Charles Spurgeon holoi Martin Luther holoi in ki chen ta hichi characteristic soma kon ani mu chin chu papacy catholic thanei na hi antichrist a hi ti jone phone da hin tu na nang le ke jong khata kon a som chan hi i phot chin ke dingo so pi de ho Roman Catholic Church pop vai hom na hichi papacy ti pe ni antichrist a hi ti chu i mu chin sat di we avelin sei ki nge hichi hi so pi ngai lut ta catholic member ho e tek nawai poi a hin la a system pa pathin ki ho na pa ki vai pu na pa chu antichrist pathin do na hi dan pa hi catholic member pathin ngai lu ta hon jong a het do zo lo hoi tu nai phun do gut diwe hi chi church nga hi ngai lu ta sopi pathin geng ta mi dim se nei hi ya chu pathin in jong ngai lu su ke am ho jong bon cha a hu hing nom nang le ke jong ai hu hing nom mai hi chi ya chu I bon cha wa hu hinga am thewa I pi ja hi ta bang thu hi ai ni ki sei pi lo hamo tia mo I ki chan the na lo di le thi mi ki chan the na lo di wa chu pathinin tu na a phung do khat om sa ji e so neo se chen ta bang thu phu nei poi wanui le se pom pya pathin to ta heu sin hi chi ki phunga reformation revival ki ti hi du la ya chi jing lai ta hi ji ya chu pathin ku ki cha te jong ngai loi hi jila chu pathinin a huing na thu sampung jing ninga pathin mi hang san jong khat den ya him tun do jing he tun point number 1 na hi ani ve hi ti wen papacy catholic church hi tuya kona hung do hi dan hi itabang ham ani ve chin hi ti ve number 1 tuya kona hung do thu phun mung sol thum chang khat ji sim mai ale azo jong sim tawin hin sim kin kating chu tia ke man tui khanglin nial de la akadin chun tui khanglina kona sahem khat hung ke pat do kamon ama cha ki som alu sagi aki wa chun lal hu som me alu ho chun pathin tai tom na dim se nai ni chu hi chu hoi aban bana I hin vet diwe ain la hi chi sahim ama sapen thu phun som thuma ki sei pai tuya kona hung do heti thim gau tui la sahim khat lengam khat tuya kona hung do e ki ti chu pi sei na ham sahim ki ti ting ta le lengam sei na hi to kilhana tui ki ti hi pi sei na ham thu phun som se gi chang som na ngana chi simai le tui ho chu mi pi chu le nam tin vai pi pau tang ho a hi ve ati e ya chu so pi te ho hi chi system papal system itu catholic church mi pi tam la tam chen a kona hung ping do a hi dan chu bible chu na sei no mai vet sana western europe gam sunga kona hung ping do in hi chi catholic church hung pin do til lai bishop of rome in tha ai nei til lai hi chi western europe hi center of world civilization adinga mihim tam na pen chon hi I chu ki chen ta historian jo sin het su ke koi machan long anil thailo history student khat nei a
khang thu sim thiam mi ne hi le ki chen ta cho hi ne thiam su ke ding ke sang ki chen ta ne het dio hi anin a chu hi chi system antichrist dragon in thane na pi hai ti chu thu phun som thum chang ni na sim ke ne le sahim ka mu chu lut nu to bang akeng ho chu vom pi keng to bangin chu le akam chu ke pi kam to bange chu le dragon chun atha na le alal to na chu le athunei na chungnung ama cho pi hi ati cho hichlaya gancha zat lim ki sei pen hi Daniel bong sagina a sahim li ki sei ho ho toy pum khanaw khom da in sei in hi chun akonum pi pen chu abon cha lengam no kha pen roma kona catholic church ong pin no nan cho sei nai hi chu catholic hi dragon in thane na pi heti kidang na sa wa hey lunghang na hi to pathin thu ki sei bowin mi mal tan lunghang hui to thu ki sei ngai po po to pathin lagaw ting na lungsung ma nan to ding hi a sei pa yong ka thiem pon thu sei dan yong ke yong ka thiem zo pon yan lang zon ka her kham hi bal lang lunga ka hin sei do ayole pathin in aman cha ding ka kin me ye jang ka so pi do lunghang hi bin lang na church akimin pha in lunghang hi bin lang nang church ke church zong a hi chum pon hi chi system pa ki sei hin hi chi catholic system hi dragon in thane na pi he ti chu yet dragon in thane na pi yet thiem thena divin ipha kitchen ta kila be thein ding hi chi tu simi khat we ga ve ki divin thupun som lani chang thum chang anai simaile chin wana melchihna kidang ta chom khat kamu kit ta ni vevin dragon sanlin ta alu sagi chule aki som chule alu ho chu lallu khu sagi ki khu khat ong umin a he chule amai chu wana a si ho hop thuma hop kha alui lan leis chung asep lani chule dragon chu asu ding kun numei nu anga chun asu la ti til acha chu valhum jing dinga dragon chun anga he ti chuin aman cha pa khat ahing tan ama chu nam tim vai piu sunga thi tingola vai pu ding hi chuin acha chu pathin hi le alal to na anga la to win tai ati hi chlai mun anunga thing nu hin naw sen kha ahin ne ya hi chi anaw sen chu ong su la ti ting le dragon chu ne jing ne gut ai wanga chu wang phat ta pathin naw sen chu anisial manga nam tin zo si chunga vai pu a chu zo van lama pathin ne la to tai ti hi chi tu sim hi jesu krista ong pin nan tu sim chu ki sei nai ya chu jesu krista pin pe na chu hobung thing sunga meriam nunga thing sunga jesu ong pin pe na chu satan chu naw sen chu su mang nang gu na ai wa satan ama ta ong kilang lo pi cho satan lim le mela dinga ahin man cha chu rom lengam chu ni cho ya chu chilai mana dragon hi alang khat asei dinga chu rom sei nai ya chu so pi do roman catholic church hi dragon in thane na hin pe di chu pagan roman ahin tun do ahin phu do pagan roma kona hung ki bul phu sa khu hi ti chu ki chen ta catholic church hi bible chun e het sa no mai vet sana emperor justinian in nasah vai ni pu lai ta in constantinople capital tha cho hin puro ahin phut do ta ahile rom khupi langa chan ama hin vai nom ta hom thei ta pon hi cha kona chu bishop of rome thanei nai hung len cha 503 area kona chu athanei nai het thia ngum da aile bishop of rome in vai hin hop zo zo a hobung thani na len ta ong chan zo a chu pathin ta khela vai hom pa tia hi slogan hunging pa e hi chu ani ya chu pagan rome pathin an het masangwa rome mi te in kitchen ta catholic hi thanei na hin pi do wa christianize sung ya hobung chu vai hom na hin pi da no hi chi tu sim chu kitchen ta mu do thea chu ma he ai le history ng kitchen tan sein history tell us the roman church pushed itself into the place of the roman world empire of which it is the actual continuation. The Pope, which called himself King and Pontifex Maximus, is Caesar's successor. Namua, but history kitchen ta say so. Roman Empire kiti Rome lengam hanay na penso Roman Catholic Church in hichipan munso hinlua. Pontifex Maximus is Caesar ho, Caesar Augustus ho, vai hom na banzom so aheti pe cho. Na Pope ho thanay nai. Ya so dragon in thane nine pits of hitan romes pagan roma kona catholic church hung ke phudo dan pa ki chinta history le bible in ki chinta e pho chi pi he ela thum na chu catholic church hi banile si pum pi chunga thane he ti chu so pi ti ho hi chu thupun som le thum chang si yo sim to
chú dấu chân cây mang cái mui alu hoa là khát chú thi la cái sát lệ hin thi la cái sát na cho cái lệ đó cái tan và nuôi pum pin cái đăng san azui ta về thì cái chỗ na cho nên mình thi ngó to cái sát đinh lệ amo chú dấu đinh amma chú tha hạ na kipi ahi thì cái chỗ cho nên amma chú phung tin lệ mi tin cheng lệ pau tăng chỉ tin năm tin chung thu này na kipi ahi và nuôi pum pe thu này chỗ Catholic Church cái thì Catholic cái tiếng lệ University này chỗ thu này na anh ấy tin này chỗ ya chu ama thuni na hi leisit lengdang ho to ki lo loi Babylon ten vine homvin Medo Persia ten vine homon Greek ten vine homon Rome ten vine homon ahin la koi macha in political le religious political por ni nei thei por nei ai la Catholic Church civilization politics sayong tha nei religion a jong leng hi ai gam nhau pen jong hi ai wanga chu vanu le a powerful country hikit na hiti chu hi cho ya chu so pi te hoi tan veleu chun ki chen ta le se pum pya tha nei dan chui mu dingo lengle lal ho zo si anga akonun lengle lal ho zo si to ki mu to ven na lengle lal zo si pop to ki mu tu lo chu lo na thailo chu tiang ta le pi ha ana to hi acham kim thailo banga am hi cho Bob Francis Pat lai di dia chu vanu le sit pum pia chu chai ke cho hitia chu mi zo si leng zo si le si gam zo si ama chi na mona chu chamna sim pa ta miu si na welcome ipisa ku yong le anga chu bo khup ji ngai hi chan ya chu Catholic hi athani na chu ni ki phung do he abana alina chu hi chi Catholic Church sahim na papacy antichrist ki chen ta pathin te tom na thu sei de ti chu lohang kit na hi wo so bi te lung han ngai po viewer ho hoi te ke san pathin thun pi se pu pham ti thu ha tan ngai ti ve pathin lagau thing nom pi bin tin tu na thu se pai thim hi an lang zo le pathin ngai lu na thu phu nei bo e pathin ni hu hing dinga e ko na we bo e koi ma cha thiding pathin ei de po we hi chi hi hu hing na thu e bo e thu pun som lu thum chang kha pat chang nga pat chang ma chi simai le chu te ke ma tui khanglin nial dila akadin chun tui khanglina ko na sem khat hong ke pat do ka moi ama cha ki som hin alu se gi hin a ki wa chun lal hu som me ti cho ting ta le pitia alu ho chun pathin te tom na min ho dim se na ti chuna hi chun ham hoi thona pathin te tom na thu se na kam pi ve ti ki cho bible chang chi vet nai le pathin te tom na akamakan na ti ho sei su ke cho ya chu hi chi antichrist pop thaina avai hom na pen hin Catholic Church chun pathin a te tom ne di chu tunya Catholic member ho chu chho ta bang hin ki dong han lang le na mim hi na chu na gel mozal naw tam ta am ding iti up Catholic Church in pathin a te tom ki ti chu mit a mu thele mit a jats thei hi lo hi lai ai chu chi lagau thu ai ve sana bible in pathin te tom na ipiti hi lo wam akhat na luk bunga chang som ni lakhat dungzuya chu mihim hi a chon sik ka ngai dam the ti ai ama chu pathin tai tom ati he bible in ani na chi pi kinam ani na chu luk bung som chang som thumle thum chi simai le pathin to ki bang ka hi ti chu pathin tai to mai hi chu ki chen ta Catholic Church sungam he so pi dio itabang ta pathina tei to ma itabang ta chon sik ngai dam thane itabang ta pathin ki hi sahem bible ki chen ta seidan chuting tal history ko na imu do diwe chiwe to pop ki ti mai mai jong hi party na hi cho aiwa Matthew pung somil thum chang ko ji simai le vanui le sa koima pas sa hi un izenem tile vana na pau khadume pa pathin chi hodeng e pau he ele sa khu thu dol ho le bi sto ki sam ke ya mihim khat leng bang le pathin to bang lua pa father ki ti hi bible pathin do na hi ati hi ju Catholic Church in pathin hi na cho leisi na akilui la ai ni ju pathin chau na he ani na bo mi alal lu kho min wana dan thumzen ta ma in alu kho hi akhat na chu adan khat na pai wana van ti ho chung ge ya thanei na nei na phon do na in ani na ben hi leisi na mihim ti ho chon sit angai dam theivet sa na hi kitin aban tale mi thi so ho chunga jong thunei na anei dan ta lang na hi ti so thum na chu na muwa van le leisi le leinui chan ge le iza kaya thunei pa ka hi ti cho phun na hin hi a chu ivet ting tala pathin hi na yo si god attribute
God's character ro si ama akila aluna kitchen ta na pathin a tei tom na pathin a ki sa chon sik ngei dam theina tha nei dan ho chu kitchen ta pathin thun ei mo do saw he so pite ho kitchen ta pathin hi chi ei hi lo hi I het thim ba I dai je su wa pakai pi ham thu ki sei hi ti hi I het thim te te dus ikitip naw he ban tale indulgence chi ve to indulgence ki ti hi ve ting ai le van gam ticket sei nei cho I ho pawa sei dinga chu On Authority of Council Volume 2 page 206 na chitin ki sei hobung lam kai lubu ahi na zalin Bible a Jesu ki min pha na le athunei na zo si pop mina koi thei su ke ani ti su na akidan nan su Jesu Christa ki min pha na Bible a zo sia ho pop ji thei he ti chu aban ta le quoted by Lucius Ferreris Imprompta Bibliotheca ad Papal 2 paragraph 14-15 na chun pop chu wana jong lei si a jong lei nu a jong thunei pe na hin pop cho lopi pe la thunei pe na hin ama hi mi mai me pon pathian to ki banga hi blasphemy te tom na ki ti chu he ya chu so pite ho pathian hi chi systema ikibum now diabol in ithina mundi wa e hen kol now hi chi babylon khopia ko nai hungdo dia pathian tu ne e ko jing je e ko wa hu do ding anup ja chu tu ne hi chi thuta e hi lo hin ngai ha le andang na le andang jong la hi chi thuta mitta mu thei so hi in pathinin nangai lut na je zo hi ti tunin he thi mi ti we cha Joseph Deverbres Catechism page 279 akisut naung chun does the priest truly forgive the sins or does he only declare that they are remitted? The priest does really and truly forgive the sins and virtue of the power given to him by Christ. Catholic priest ho hin chon sit ki san angai dam thevin Jesu Christa in abol tabama chu thanei na ne chon se ngei dam he ti chu he chu blasphemy pathian te tom na chu he so pite ho ki chen ta pathian thwa ko ni movin chu ting ta le chanu amo document a ko jang mu do thei hi nei aban ta le Pope Leo 13 ki chen tani chon sei kin in but the supreme teacher in the church is the Roman pontiff union of mind therefore require complete submission and obedience of will to church and to the Roman pontiff as to God himself pathian tabang bang heti nai abana lai ki se hingai to Pope Leo 13 ma mana sei kin we the Pope holds upon this earth the place of God Almighty pathin hi na zo sila pathin pan mun zo si Pope hon ka tu hi ya chu ke hoi pathin ka hi we ati na hi jing hi chu blasphemy hi so pete ho imu chenu sana pathin na ngai lu ja hi chi system a ko na hi hungdo nya pathin na ko hi angana hi chi antichrist hi Roman Catholic Church hi athane na khat ve hi aniki sukha a na abana ki sukha na chung dam do kin heti chu thupun som thum changa na ju simaile chule hlasom lile hlani ge ya thil bolding in tha thune na pitawina hi ati ya chi ve tingai le 42 months ati Bible prophecy dung zuya one prophetic day is equal to one literary years tinai is number 14 verse 34 na jang kimun Ezekiel bung li chang gup nang ji simaile ke manang madinga ni khat chu kum khan akasim pi hi ati ya chu 42 prophetic months is equal to 1260 days tinai eile is literary year a chu 1260 years tinai na saloha kum sang le zani le som gup sum hi Catholic Church in supremacies thane na ni pu hi chu iti kuman hung ham in mu di we iti kum ham hi chi iti apan ham in mu chin sat di we chi 1200 years petan pen hi Daniel revelation a veisagi zen ki mu so pitio avia vela Bible say hi a chi abon chi same prophetic time hi in mun khana chun at times and dividings of times atin mun khana at times and half atin mun khana 40 and 2 months atin khana chun 1260 days atin na hitia chu ipia seidan choma se ewanga ani khu alha akum cho bona ki bangsu ke abadala same prophetic period ase na hi ti chu ki chin ta Bible chun ei phun do pi we ya chi vet tinga hi le hi chi 1260 years papal supremacy pha sung chu Roman Catholic Justinian in kitchen ta thanei na ain pi 530 la kona chung ki pana hi chu
AD 1798 achu ani ki chai ipizia ani ki chai the ham Roman Catholic in hichi papal supremacy phat songa vain hom lai ta hi dark ages yani ki he chu in hichi khang sungai pathin mi thieng te na sata ni su gen thina phat chu hi ama bo sen Bible ni choya midang koi man Bible ni sim thailo hi ta bang chu muthim khang ni ki ti e pathin thu ta ju se tola chut bi a ama traditional teaching doctrine ho chu church ani puya pathin ta bang ni ki gel lai ta pathin ka hi ke ho po oi pathin ka hi we yon chon se ka ngai dam thewe tia indulgence ho za za ani bol lai ta khang chu ani hi ai le hi chi phat lai ta chu AD 1790 kuma hi Napoleon pop paya siksu ani matna ani tha chilaya chu Catholic thanei na hi takhat puna hung ki chai hi hi chi kuma hi ole mi no sin ong ni vet na Catholic church in nung din do ta pon te ani ti oi ai la Bible chi vet ting ai le Catholic church hong dam do kit di heti cho na aki sat na ma ha cho hong dam do kit di heti cho gup na ji simai le thila ki sat na ma cho ki le do kit ding a hi di cho tu pun som na thum chang thum zo chung ke mang ka mu che lu ho la kha cho thila ki sat le le a hin thila ki sat na chu ki le do kit a hi tai cho le vanui pumpin ki dangin amu ven azui ta ve ti veto ecumenical movement kitio hi Roman Catholic Church ong hin do na hi ta cho vanui le se pompi sa khu yo si to pum khat ding one world religion movement kitio ho ki chem ta hin chi pi ta cho Pope Francis phat lai 2015 upon a hi adi da influence na sa dan hi pop mina hi cho to banga cho vanui le se pompi economic hoina ding financial stability hina ding war of peace na ding gale tul ho su be na ding sa khu yo si ki pum khana hong khom thia pathin tha khana lungmonga i ho khom thewa e bon chawa ule naw he te phun do na ecumenical movement ki to bon cha ain tha phun ki min Catholic Church ding do zo ta pon ten ti pen cho to he vanui pum pin amu ki danga sawin anunga zui ta we ti cho thota cho ele 2015 naw chu evangelical preacher min thang ta ho Kenneth Copeland holoi bandala Tony Permer holoi kitchen ta ani sel chu the protest is over no more protestant ani tiwa inu Catholic to ki chamta hi ti we amo to pum kha hi ta we I doctrine zong ki bang su ke I sa khu zong ki bang su ke ani ti kirwa evangelical min thang church min thang pen vanile si adinga miu si kinep na lam kai ho chun protest is over ati and la tuna ATM sina ki sei jp ham Reformation is still going. Reformation continue. Protest is not over. Kiti protest chi som jing de so piti ho. Aye chu va thu pun som la thum nang ki chen ta hi chi sahim anga hi mi lo si ki pum khat na hungum ning ti chu Bible ai mu saw in hi chi ki pum khat na pen chu ki pum khat na di lo hi ding a hi Babel in sang sa ki pum khat na tabang chung hi ding a in pathin in a hin thel a jing ding a hi chi ki pum khat na chu pathin de hi pon ki pum khat na ki ti hi mi him gela chu thil phata ki tu na mi to ki lung lei tu na ki lung tu na am hi thil pha mi na dola chu ai wa nga chu at the expense of the truth na thut ta zu mang thei khop liu dinga hi ki lung khat na ki ti pathin lung lei na hi lo he asagi na ama chun mi ki ho sai di chu thu pon son thum changli chule sahim cha thunei na pi je chun mi hon dragon cha hovun hi chi sahim ta bang koi ham ma to ki sa thei ding ati ve di chu na mi ho chen chi sahim cha ho ve di chu ya chu Catholic Church ve ting ta ai le pop lal to na mun jang holy seat ki di chu ele chi holy seat na mun hi Vatican St Peter Church Square Yard 18,110 square hi bo chu anio chu Center Park New York copy 20% ham khat bu cho alit dani anyaw dan jokati ai wanga chu hi chi country khat hi cho hi chimun hi country khat na vanui pumpin recognize a bol gam chu hi cho chung la powerful pen hi kit cho hi lai mun cho holy seat ati ya chu lai mun chu vanui le si pumpin Catholic Church hi eveting ai le ama nung jing azuya au na chu mihim ki mua chuding ta le chalai muna quotation hoi veleu chun the Catholic National July 1895 ma chu pop hi jesu ta khela pang in mihim mai hi pon ata sa chunga thugu omme pop hi jesu hi ti ho na ki chen ta ne seu chuding ta le book for student
paragraph 4 of 5 ki tiwa chun pop hi na sata chung nung le za oma hin mi mai mai hilowa pathian tabang le pathian thalenga hi ki choi sang na pathian tabangam ya chu vanui pumpin a hota ve ati so think that John Wesley in ama explanatory note upon New Testament na commentary khat ni ji na chun he it is that exalt himself above all that is called God, all that is worship, claiming the highest power and the highest honor, claiming the prerogative which belong to God alone. Adichu Catholic Church papacy chan cho sei cho ama chang se chu pathian tabanga ki gel pathian ho tabanga ho dinga ki gel thanei na le zabon yo si pathian hi ne yo si ama adana ki gel si chu papacy ti ki chen ta ne phone do hi ya chu vanui pumpi ke ho sa hi ati a get na chu pathian mi te su gen the di chu thu pun som thum chang sigi chule mi thing ho to ki sa ding le amo chu zo dinga ama chu tha hat ki pia hi chule ama chu phung tin le mi te tin chang chule pau tang le chitin nam tin chunga thunei na ki pia hi ati ya chu so pi ti ho hi chi papacy pop thani na nu ya pathian mi te ba gan thinan thu ham Roman Catholic hon ani gel dan ma chu Joseph Rickaby send the moral teaching alungyer sut nawa chai tai sei cho mi pha ki that chu chon sit len ta hinai ama wang ta sanna ko na chi khilo ki that wang thil pha ahin gamsa ki that tabang bepsiwa hi amo cho gamsa hang ho sang ati za zo hi we ati top jing wa hi ti cho gimnei dan chuna chi dark ages khanga alung put uchane sei cho 538 le 1798 1260 years sunga pathin mi te na Catholic day lo Catholic do pop do ho ani than ho ani su mang no wa alungyal ho cho choi ya chi chi phat sunga Catholic church in mi ni tha do za ni vanili si pum pia mi ching mi thim yo sin a khol lo na wa chu 50 million a vale tiu gimnei na sa wa chila he to chi court hi velo chun that the Church of Rome has shed more innocent blood than any other institution that has ever existed among mankind will be questioned by no Protestant who has a competent knowledge of history. History has also khang tu sim hay sin Roman Catholic Church kera tul that tam pen le tul that hat pen mihim system organization koi macha ampoi ti hi a het su ke diu a hi atichu mi that hat pen chu Muslim ho ham terrorist hom iti mai theo ai la la zat zanam Hitler ho igel mai the so pi ti ho Catholic Church kela mi that tam pen lo he pathian mi thieng te thisan phuwa pathina la ding tam ta mai amanu khonai hiya chu Babylon noti min thang azu aleng pi zwa vanui chitim nam tin khamngol sa nu amanu chon sit na zaw thalo na dingon vo kami te hungda un ati akon a hichi papacy hin Catholic Church Antichrist hin ama hin lam kai khat nei ti chu thupon son thum chang som ge chu simai le hi chu mi him number la hi ati chule Daniel mungsi gi chang ge nang chu sim tinga la hi chi akia chun mi him mit tabang khat omin chule thulin ta sei do na kam jong me di cho ya chu Catholic Church a alam kai chu koi madang a sei na hi loin pop chu hi di chu ki chen ta phun doi comment la khana chun pop chu Antichrist a hi ne tai le pop tam tan Antichrist chu tam ta sei na dinga hi ta hin tin mi khane na het hilin so pi te ho pop zo si amma mi mala Antichrist ki ngoi poi Bob Francis ho na Gregory holoi elole pop za tam ta omin hi cho holoi zo song ki sia hele bon cha pathin mi hina chang thei su ke ai la Antichrist ki ti a system pa chu he pathin a ho dan pau hi chi Catholic ki vai pu na pen chu hi chu Bible ai hil naw zalai Roger William in ani comment so amai English theologian khat a hi in aman ni sein achu juding that ama hi American fang the la dinga jong mi poi mo ta khat ni ama hi tin sein the pretended vehicle of Christ on earth who sits as God over the temple of God exalting himself not only above all that is called God but over the souls and conscience of all his vessels yea over the Spirit of Christ over the Holy Spirit yea and God himself speaking against God of heaven thinking to change times and law but he is the son of perdition kichen ta Catholic Church papacy hi mangtha chapa dan thu su sipa Krista pathin chan tho pat yo cha bon cha ni sei su ke pathin te tom na thu sei pa hi ti so Roger William jong kichen ta ni sei ama chu hi lam kai pa na hi chi papacy Antichrist lam kai pa chu hi ani ti
ai la som na chu ama chu number kidang ta 66 anaye ti chu na thupun som thum chang som get hi chin het na chi na kilange lungthim thi mon hi chin number chu simhan aje chu mihim number hi chule hi chin number chu zagup som gup le gup a hi ati ka so pi ho Roman Catholic Church pop hi amin hi vicarious filii kiti hi chu Latin pau akona hum ki translate English the vehicle of Christ na the son of God tina ta bangai ya chu hi chi vicarious filii ama min di ta pa hi iwet tinga hile alukhu azong anu men pop la lukhu tiara kiti azong chu hi chi vicarious filii kiti ho umai in our Sunday visitor April 18 1915 to swachan ki sei aban tal hi chi lukhu hi AD 572 to 774 sunga no mai in kiti e ong donation of Constantine kiti hi chi mona chan ki sei to hi chi lukhu hai mu thiam lo mai thei abon cha museum a koi yong hi ta mai thei ahin la a hi naw di ta pa chu he chi hi chi a chu umai in hi chi vicarious filii hi iwet tingale Roman number chu English hipihan figure involved ahileh so piti ho veleu chun abon cha hi chi vicarious filii number 666 ti chu kichin ta hong kilang doi heya chu number 666 kiti pen hi vanui le sit pumpia sahi melchi na hong kyom ding pen chu ipon ahin la ama chu antichrist ahi momong eti identification mark dinga pathinin ap now he ema Akihetna I card number in a so ke binai hi chita banga chu Bible in ama pa hi antichrist su ai monge hi chi system hi antichrist su ai monge ti het na dinga hi chi a number le pi in a number 666 pen hi ki chat le ding le hong ki hop le ding thila hi pon ai la number 66 sanga thu pi zo le gilzo hi chi sahi melchi na ama hi chi antichrist ai in bolding in hi chi sahi melchi na ti pen chu pathin dan thu bang ta pathin na hoding ham elole mihim dan thu banga pathin na hoding ham hi chi te nya thuluk hin sim na diu pen chu sahi melchi na ngi ding ai ya chu sahi melchi na ka sai sa jong om tan angai nai la yo sin click the link below in the description hi chu ani click win lang sahi melchi na chu ipi ham adi lo pathin dan thu elole mihim dan thu ka deil han na hin gi sim na ding chu ngi ding ai hi chi achu sahi melchi na hi ne chinu mala ki chin ta description link hina click one and vet dingo ahi ti chu tuna ka tim nom he tuna I say do nom hi antichrist Catholic Church pathin thun ki chin ta phon do chu hi ti chu iphot chi ro hi ya chu tuya kona hung do hi dan ki chin tan Bible sayin anina dragon chu athat na le lal to na thunei na pi hin leisit pumpi chunga thunei vai hom in Catholic Church pathin tei to na thu sein 42 man sung vai ni pu in akisu khain adam do kitan vanui pumpi a hovin chuding ta le pathin mi te hon sugan thein amazon lam kai khat nein number jagup som gup anaye hi ti hozo sa bon cha Catholic Church sunga amen hi tabang characteristic hi leisit chunga koi macha to su be theding bol thu tha su be theding koi ma ampon hi chi kitchen ta thagau thu dola sa khule haule bi thu dola kalam kai kalenge pathin tabang ka hi ti pa to chung kitchen ta character ki tu su ke hi su tunia antichrist kitchen ta pathin thwa kona iphun doi pathin ngei lut na thue so pi dio pathin tuna na ngai lut be se ya chu hi chi system ai khuelo be inum kha waile tuna kha do theina pathin thu ta banga lam zo thenima pathin a hu ing na thu tuna ne he sai pathin thwa hang san ta idin nge nge la so pi dio pathin phathi bu diwi inam sungdam na diu I hobung sungdam na diu lagawa le ta sai dam na diu hitabang thu ta ho hi ai la hitabang thu ta ho hi leisit mi ten pathin thu ta dan agel thei pon aye chu amo hi na le a chon sit now le alam lo hil ho si pathin thun akomu chu amo ding anom thei pon ya chu pathin thu dan koi ma agel thei pon ai na lagawa hel na di ta chan na diu lagawa lungki si na di ta le chon sit na lampi inung sun wa krista imu chin wa Pakai dinga data thuru isim thena diu thuta pathin thu teng ki di chu chi hi cho hi hiya chu pathinin hitabang ho hi angai na dinga hin khole dam na phat phana pi in tunia krista dinga thulu na sim ding ham tunia hi antichrist in now pui now akhanga for system for doctrine pui now hi chi hong sung ai
so pi tio lungmunga yum dan na lai diu ham yum thei lo diu hi pathinin athuta azalen na pi no me pathina athuta an ho hing no me pathina athuta no sil thieng no me amma chon phatna chu na van no ma amma chon phatna la mi ho hing na chu tu nya hi amma sat pe na mi man lu ta hi dinga pathin na ko hi tunin pathin i ko na o he sang su ke ti ven hi chi babylon thil bu zo si na le doi le ai thil ho zo si ke hen na bu sunga kon le pathinin alung hana ain bu la na ding muna kona chu hi chi lung hana i chan kha lun diwa chu ka ngai lut ka cha te ka mi te hung do win ati hi tunin zachi ti we ti chu ki tip naw in papacy pop thnei na le avai hom na chu ding tal hi chi catholic church bible antichrist ahi ati chu he pathina thu phathi bu pi taw han